Novi crnogorski predsjednik je Jakov Milatović, koji je u drugom krugu izbora pobedio Mila Đukanovića. Đukanović je što na predsjedničkoj, što na premijerskoj funkciji proveo poslednjih 30 godina. Nikada nas više neće dijeliti, neće siromašiti i neće zarobljavati državu kriminalom i korupcijom. Mi smo večeras svi zajedno rekli da Crna Gora ide naprijed, da Crna Gora ide ka bogatstvu, ka jednakosti, ka zemlji pravde, povjerenja i zajedništva, ka evropskoj Crnoj Gori. Mislim da sve što se događa ovih dana, uključujući i tokom današnjeg dana, potvrđuje da Crna Gora nažalost nema vladu, da Crna Gora ima zalutale institucije. Te institucije ni u ovom izbornom procesu nisu bile na visini zadatka. Ne želim ni riječ da kažem na tu temu. Ja sam čestitao rezultate izbora, ali institucije su se nažalost pokazale u ovom izbornom procesu veoma slabim i jako je važno da Crna Gora posle 11. juna dobije vladu koja će biti u stanju da je odgovorno vodi putem do evropskog cilja. Za manje od nedelju dana u 4 opštine na severu Kosova izgorelo je 10 putničkih automobila u privatnom vlasništvu, od kojih je većina bila registrovana na RKS kosovske tablice. Kosovska policija uhapsila je Milana Božovića, koji se sumnjiči za paljenje automobila, a na taj i na problem s tablicama reagovala je i Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Građani na severu Kosova i Metohije imaju puno pravo da voze KM tablice, automobile sa KM tablicama i mi ćemo ponovo pokrenuti to pitanje i u Briselu, već smo ga pokrenuli, držimo se sporazuma, pa znate, to je isto kao zajednice srpskih opština. Imate sve čisto kao suza na dlanu, ali imate drugu stranu koja to odbija i neće da sprovodi. I šta sad treba? Zbog toga što Kurti je tako smislio, treba sad svi da izvrše proces preregistracije. Je to rešenje? Je to dijalog? Je to normalizacija odnosa? Pa naravno da nije. Ukoliko se nastavi represija i ukoliko se ne oslobodi neosnovano uhapšeni, to jest oteti Milovan Božović, da ćemo pozvati, ponovit ću još jednom, da ćemo pozvati narod na opšti otpor, na opšti ustanak srpskog naroda, jer mi represiju Aljbina Kurtija i institucija koje on vodi više ne možemo da trpimo. Tokom nastavka svoje turneje po Srbiji, Aleksandar Vučić prvi put je otvoreno govorio o izborima. Videli ste pre neki dan, kažu, Vučić je nekad bio borben, čim bismo mu pomenuli izbore, Vučić bi rekao idemo na izbore. Kaže, Vučić se sad plaši izbora. A onda kažu danas u njihovim novinama tajkunskim, kaže, Vučić sprema izbore u septembru, kaže još jedno maltretiranje građana, ajde dogovorite se, jel hoćete izbore ili nećete? Ako nećete izbore, pustite nas da radimo. Ako hoćete izbore, nema problema, dobit ćete izbore i pobedit ćemo vas mnogo ubedljivije nego što smo vas pobedili na prethodnim izborima. I to vam garantujem. Praćen organizovanim ovacijama, govorio je i o spoljnoj politici. Srbija mora da ostane na svom evropskom putu, ali Srbija mora da čuva svoje tradicionalne prijatelje i da ne okreće leđa kada je teško. Mi moramo da se ponašamo odgovorno i ozbiljno i da vodimo odgovornu i ozbiljnu politiku. Istovremeno, Narodna stranka počela je prikupljanje potpisa za referendum o odbacivanju francusko-nemačkog plana o Kosovu. Za sada inicijativu je podržao samo Ekološki ustanak koji vodi Aleksandar Jovanović Ćuta. Svi politički akteri su stavljeni u jako nezgodnu poziciju da ako ste za sporazum, vi ste Vučićev čovek, vi ste izdajica demokratije, izdajica opoziciona, a ako ste protiv, vi ste anti-evropljanin, vi ste ruski agent, vi ste neprijatelj Srbije. Tako da, dosta nezgodnu poziciju su bili svi politički akteri. Srbija će ili biti deo Evropske unije i na taj način snažiti sebe kulturološki, ekonomsko, socijalno, kako god želite, politički na kraju krajeva, ili ćemo prosto biti prepušteni sami sebi
kao neko malo ostrvo okruženo Evropom i NATO-om, koje je samo sebi dovoljno, samozadovoljno, ali u suštini prilično nazadno i u kaskanju za istorijskim trenutkom. 30 godina se ovde gradi antievropski, odnosno proruski stav i ne može se očekivati da 5, 6, 7 ili 10 govora u samo 2 meseca promene nešto što je aktivno građeno 30 godina, dakle od početka 90-ih u suštini. Za novog predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je astronom Zoran Knežević. Osim o izborima i prijateljima Srbije, Aleksandar Vučić je na svojoj turneji govorio i o odluci urednika Informera Dragana J. Vučićevića da ode u zatvor umesto da plati novčanu kaznu zbog uvrede. Mnogo čudnih stvari ima u našem pravosuđu i dodvoravanja, pošto mnogi misle da su, kako oni kažu, zimzeleni, a političari listopadni, pa se dodvoravaju nekom tobož novom. I postoji naravno ogroman uticaj stranaca, jer ćete to da vidite, da neke medijske kuće nikada ne mogu da dobiju osuđujuću presudu šta god rekli, a upravo oni za koje se govore da tobož sve kontrolišu, njihovi predstavnici dobijaju besmislene kazne i tako dalje. Tako da ja se nadam da se to nekako prevaziđe, jer to je loše za zemlju da oni idu u zatvor. Dok traje ova vlast u Srbiji, nema nikakve šanse da se ostvare bilo kakvi značajniji rezultati u borbi protiv korupcije, pre svega protiv političke korupcije.